Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar Iqra ke-6 halaman 28. Ada Pak Ijem, bukan Pak Ijem, Pak Ijem. Oh, Pak Ijem ini nama wanita, bukan bapak-bapak. Silakan Pak Iya, Ijem. Ini saya nggak sopan manggil namanya doang ya, Ibu Pak Ijem gitu ya. iya Gitu. Pak. Iya Oh, Ibu Ibu, Pak Ijem. bukan Apa Bapak Mbak? sih. Bapak, Ibu, Ibu Ijem. Ibu Tini ah. terserah Pak Ustadz lah. Iya deh. Boleh lah. Silahkan. Mm-mm. Silakan, ini belum ada itu. Oh belum ada ya Robbal. Belum. Pantesan nih. Udah ada sekarang. Sudah Oh, Pak. silahkan. Monggo silahkan. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Kemudian. Walahum adabun alimum bima kanu yaksibun. Walahum adabun alimun bima kanu yakzibun. Kemudian. Wa ma ya'tihim Astagfirullahaladzim. Yatihmir rasulin. Wa ma ya'ti itu Pak. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahziun. Ya. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Pinter. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Kemudian. La ikraha fiddin. La ikraha fid din. Qad Kemudian. tabayyana rusdu minal ghayy. Hutang shinmu masih ada ya. Itu. Qad tabayyana rusydu minal goy. Minal goy coba ulang lagi. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Iya minal goy. Kemudian Mbak Ijem. Mbak Ijem ya silahkan. Iya. Qanitating taibatin abidating saihating sayibatyu. Sayyibat gambar. Sayyibat. Kayak lagu Jawa bagi dua aja tuh ya. Jadi kayak lagi apa itu kayak apa ya? Kayak belajar. Iya, lagunya. Bagi Lagu dua apa aja. Pak? Qanitatin taibatin abidat. Dari abidat boleh. Iya. Qanitating taibatin abidat gitu. Jadi panjang. Abidat gitu ya. Abidat. Ya, aku Mm-mm. ulangi Pak. Iya. Qanitating taibatin abidat. Iya, kemudian abidatin. Abidating saihating Ya, sayyibat. saihatin jangan ting banget. Saihatin Sai, sai, gitu Pak. ya, saihatin Saihating
sayyibatiu. Sayyibatiu. Diulangi dari mana, Pak? Dari saihatin. Saihatin Say. sayyibatiu. Sayyiba. Saynya kurang Sayyiba. nyamber. Sayyiba. Saihatin gitu. Iya benar. Saihatin sayyibatiu wa abkara. Iya. Qanitatin taibatin abidatin saihat. Saihatin thayyibatin wa abkara. Ah ini Quran. Yuk. Ya, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim. Alif lam mim shad. Kok alif lam mim Ustaz? Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Sebentar. Alif lam mim. Kemudian yang ini. Sini belum kelihatan loh, Pak. Oh belum kelihatan. Belum, lah kemana? Belum. Gimana? Lali aku nih. Ada. Sudah ada. Sudah silakan. Sudah. Tadi sampai mana? Alif lam mim diulang lagi. Alif lam mim. Kemudian Alif lam mim shad. alif lam mim shad. Alif lam ra. Alif lam ra. Alif lam mim ra. Alif lam mim ra. Kemudian Kaf ha ya ain shad. kaf ha ya ain sad. Ta ha Ta ha. ta sin mim. Ta sim mim. Ta sin Ta sin. yasin. Yasin. Shad. Sad. Ha mim. Ha mim. Ain sin qaf. Ain sin qaf. Nun. Nun. Kemudian
Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim. Kadang hilang Pak suaranya ya. Hilang ya. Tapi suara Bu Ijem enak di sini bagus. Jelas. Jelas. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi. Yuk. Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil Jangan buru-buru. muttaqin. Zalikal kitabu la raiba fihi. Lagunya nggak bisa loh Pak. Apa-apa, tapi jangan Ya. buru-buru. Jangan orang buru-buru. Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Kemudian Walaqad ataina luqmanal hikmata anis kurlillah. walaqad atayna luqmanal hikmata anishkur lillah. Wa may kur gitu ya Pak. Wa may yashkur. Iya. Wa may yaskur fa innama yaskuru linafsi. Pendek, linafsih. Linafsi. Wa may yaskur fa innama yaskuru linafsi. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Kemudian Wa idh qala luqmanu libnihi wa huwa ya'isuh. ya, wa huwa ya'idhuhu. Wa huwa ya'isuhu. Itu Pak. Ya. Wa huwa ya'isuhu ya Ya bunayya la. bunayya panjang. Wa Panjang. huwa ya'idhuhu ya bunayya. Wa huwa ya'isuhu ya bunayya la tusyrika La billah. tusyrika, jangan la tusyrika, la tusyrik billah. Billah. Diulang Pak. Iya. Wa huwa ya'isuhu ya bunayya la tusyrika billah. Oh ya, jangan la tusyrika tuh. La tusyrik, la tusyrika, la tusyrik. La Wa tusyrik. huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah gitu. Diulang. Ya. Wa huwa ya'isuhu ya bunayya la tusyrik billah. Iya, bagus. Inna syirka. Inna syirka la zulmun azim. Inna syirka la zulmun azim. Kemudian. Wa wassainal insani wa Insani. insan. Astagfirullahaladzim. Wa wassainal insana biwalidayhi.
Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluh. Ya, wa fisaluh. Terus wa fisaluhu Wa fisaluhu fi amaini anis kurli wali walidaik bagus wali walidaik ilayyal ilayyal masir. ilayyal masir. Kemudian wa injah yuk wa ing Wa in ja wa ing jahadak wa in jahadaka ala ang tumrikabi. ala antusyrika gimana. Aduh. Wa in jahadaka ala ang tumrikabi. Antum mereka emang lagu India. Antusyrika wa in jahadaka ala antusyrika bima laisa laka bihi ilm. Ya. Ayo. Ayo tenang. Wa in jahadaka ala ang tusyrika bima laisa laka bihi. Iya. Ma laisa laka bihi ilmun fala tutihuma wa sahibhuma. Iya, wa sahibhuma. Wa sahibhuma fit dunya ma'rufa. Ma'rufa. Terus wattabi' Wattabi sabilaman. wattabi' Wattabi wattabi sabilaman. wattabi' Iya. wattabi' Wattabi sabilaman anaba ilai. wattabi' sabilaman anaba ilai. Kemudian summa ilayya. Iya. Summa ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Summa ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha ing takumis habbah. Iya, bagus. Miskola habbatin. Miskola habbatin min khordalin fatakun fil Fatakun sahroh. fi. Itu, Pak. Fatakun fi. Ayo, fatakun. Fatakun fi sahroh. Iya, fi sahratin. Fi sahratin au fis samawati au fil ard. Iya. Au fil Au ardi. fil ardi ya'ti bihaullah. Innallaha latifun khabir. Innallaha latifun khabir. Ya bunayya. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf. Iya, wa'mur. Wa'mur bil ma'rufi wanha anil munkar. Gitu, Pak. Anil munkar. Anil munkari was. Pendek. Anil munkari. Pendek. Anil munkari wasbir. Anil munkari wasbir.
bil alama asobak. Bak. Asobak. Ya, anil munkari. Innada gitu Pak. Anil munkari wasbir ala ma asabak. Ya, inna dzalika. Innadzalika min Inna az dzalika asma. min azmil umur. Innadzalika min asmil umur. Inna dzalika min azmil. Bukan apmil. Azmil umur. Lagi. Innadzalika min Pendek. asmil Inna dzalika. Inna dzalika. Innadzalika min Azmil asmil umur. umur. Kemudian. Wala tusa'ir Wala khaddaka lin. tusoir Khaddaka. wala tusoir kaddak Wala tusa'ir khaddaka. Hmm. wala tusoir kaddaka Kadaka linnas. khodaka. Kodakat astagfirullahaladzim. Ayo, wala tusair khaddaka. Wala tusoir khaddaka linnas. Jangan khodakal ya. Wala tusair khaddaka Khaddaka. linnas. Wala tusair khaddaka linnas. Iya. Wala ulangi ya Pak. Tusair. Wala tusoir khaddakal Khodaka. kodakal Wala kodakalin. tusair khaddaka linnas. Wala tusoir khaddaka linnas. Ya linnasi. Wala Lagi. tamshi nih. Wala tamshi fil ardi maraha. Habis nih. Iya. Ayo, wala tamshi. Wala tamsi fil ardi maroha. Wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha. Inna Allah la yuhibbukul gitu Nggak Pak. mau. Kontinue. Inna Allah Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah la yuhibbukul mukhtalin fakhur. Iya. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kemudian waqsid fi masyika. Bisa. Waqsid fi mas Jika. Waqsid fi masyika waqdud min sautik. Waqsid fi masyika waghdud min sautik. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Inna angkarol las gitu Pak. Inna ankaral aswati. Inna angkarol aswati la sautul hamir. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Kemudian. Amanar ros gitu Pak. Amanar rasulu. Amanar Rasulu. rasul. Astagfirullahaladzim. Tenang. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi. Bima unzila ilaihi. Bima unzila. Bima unzila ilaihi mir gitu Bima Pak. unzila ilaihi. Bima unzila ilaihi. Bima unzila ilaihi. Bima unzila ilaihi. Bima Bima unzila unzila ilaihi. Bukan. ilaihi mir.
Bima unzila ilaihi. Ayo Bima pelan-pelan. unsila Pendek. ilaihi mir. Bima unzila ilaihi. Bima unzila Bima ilaihi. unsila ilaihim gitu. Ilaihi, bukan Astagfirullah. ilaihim. Bima unzila ilaihi. Bima unsila ilaihi. Mir rabbihi. Astagfirullahaladzim, Pak. Ayo. Belindut-belindut. Belibet-belibet ya, Bima nggak apa-apa. unsila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Amana rasulu bima unzila ilaihi. Bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kemudian Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Ini nadanya nada sedih. Kenapa? Kok susah banget baca yang ini ya? Apa Pak? Susah banget sih, La Pak. nufarriqu. Ya. Mm-mm. La nufar La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. La la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na wa ghafir gitu Pak Ki. Makanya. Bukan. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranak. Ayo. Wa qalu. Wa 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 qa- qalu. wa qalu sami'na wa Wa ata'na ata' wa wa ata'na. Wa qalu sami'na wa ata'na Bukan. Wa ata'. Wa wa ata'. ata'na. Wa qalu sami'na wa ata'na Wa ata'na. Wa wa ata'na. ata'na wa Buru-buru ata'na jamber. Wa wa ata'na. qalu sami'na wa ata'na ghufranak. Ini surat Al-Baqarah ayat terakhir ya. Ini bagus Iya, doa, diulang-ulang. Ayo. iya. Wa qa wa qalu Wa sami'na qalu Astagfirullahaladzim. sami'na wa ata'na ghufranak. Ayo. Wa qalu sami'na wa ata'na Ghufranak. ghufranak Iya. Terus ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. ghufranaka rabbana wa Kal ilaikal masir. ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Lagi. Ghufranak ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Iya bagus masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada manusia kecuali sesuai dengan kesanggupan mereka ya. Laha ma kasabat. Iya. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ini doa juga ya.
Rabbana. Rabbana la tu'akhirna in nasi. Rabbana Itu Pak. la Tu'a. tu'akhirna. Rabbana la tu'akhirna in Tu'akhirna. tu'a. Rabbana la tu'akhirna in nasina. Gitu. Ya. Rabbana la tu'akhirna in nasina au akhtana. Coba au akhtana nyambung. Au akhta. Rabbana gitu. Atau Ya. apa Pak? Au akhtana. Nyambung sini. Rabbana la tu'akhidna in nasina au Au akhtana. akhtokna. Jangan aktokna. Au Au ahtana. akhtokna. Au Heeh. akhtokna. Iya, nanti saya bacakan biar lengkap ya. Iya. Ini bagus. Terus Rabbana harus tamat pokoknya malam ini. Ya. Rabbana wala tahmil alaina. Rabb Rabbana wala tahmil alaina isrong kama hamalat Kama hamal tahu. kama kam, kama hal Hamal kama tahu. kama hamal tahu Alal ladina. alalati aduh kama hamal tahu alalladina Min naming qablina. qoblina. Rabbana Rabbana wala tahmil alaina isra kama hamaltahu ala alladina min qablina. Rabbana wala tuhammilna. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Lana bih. Kotanya panjang. Panjang. Oke. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana Pendek. bih. Kota lana Kota bih. lana nyambung, kota lana nyentak. Ayo lagi. Pendek. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana. Anta maulana fangsur. Anta maulana. Anta maulana. Anta Anta maulana. maulana. Anta maulana. Anta maulana. Enggak ang banget, Pak. Enggak, jangan. Anta maulana. Anta maulana. Jangan N banget juga. Anta maulana. Anta maulana fangsurna ala qaumil kafirin. Bagus. Anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Ini ya. Ini tolong diulang-ulang karena ini bagus. Dipakai sholat malam Pak, juga. ini Pak, iya. Dipakai sholat malam juga dari sini, dari mulai sini ya. Iya. Oh, mana nih? Dari surat-suratan tadi. Iya, nanti surat-suratan ini dari sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك رب غفرا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah tamat juga ya. Astagfirullahaladzim. Nanti Terima kasih ya diulang-ulang Pak lagi. Ustadz. Ntar aku Sama-sama. ulang-ulang. Nanti ke surat Iya. pendek ya. Ini ulang-ulang lagi. Udah bagus, cuman Iya. mungkin ada kaku, ada grogi. Malum lah ketemu Sahrul kan KW10 ya. Terima kasih. Grogi. Terima kasih. Sama-sama Pak Ustadz. Terima Ya, kasih juga. sama-sama Bapak Ijem, Ma Ijem. Bu Tini, Ulin. sekarepmu ya, Pak Ijem Iya aja lah. sekarepe Pak. Iya. Karepe. Terima kasih. Billahi taufiq wal Iya hidayah. terima kasih banyak Wassalamualaikum Pak. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah tinggal surat-surat pendek memantapkan.